Na ini kau tao panghati, mas'ul kau magpasampay si panghatim. Sasuway sabi ning pasampay mo yan panghati, bukon batal. Suway inalim, mabasag magbas sa kitab. Suway inalim, bukon makaput sadya, hambok maudo amo na yadtuin, hindi magkaig doon. Dain naman hazaman biyaon, dain naman patag na yadto. Wayroon naman, kan nasyon mo na yung tao. Di daan na sa jalong ng topic yan, wayroon na sa topic buhay. Yari na kawakan mo yung topic katan. Sambuanan, adugaing kauman, lupa sub, abasilan, kawakan mo yung topic katan. Sabang tungod pa topic sin jihad, wayroon mag-topic sin jihad. Muhain tao. Naita, kung ba in jihad yaon bukumba yaon kalam sin Tuhan, in jihad yaon bukumba yaon parman sin Allah. Subhanallah. Kawakan mo yung topic yan, yung topic nakutapal yung topic katan. Topic pagbida, topic pagsirik, topic pagmaulod, topic inday tabang uno naman topic. Di na masar sila tayong katan topic. Sabang masabot yung topic jihad, wayroon to mag-topic jihad. May kagakutan kita ng simparinta. Baya-baya na simparinta, gakutan kita. Jihad. Wayroon. Kawakan mo ba, ibiyaon ng Muslim, masusa. Bang nag-ibadat ng Muslim, kasusan. Masusa kau. Ayaw ko masusa. Pasari naman mag-ibadat siya pa Allah. Patumtuminad. Tubang siya mabaya ni. Katilak mo siya palang nagka. Kasusahin taon magsambahayan. Kasusahi. Kawakan mo ba madrasa bihaon, yagindo in kitab ghazwa. Yagindo in kitab qital wayron. Kawakan mo ba amin baryaon ka khutbah in jihad wayron. Kawakan mo ba ipagmuhadara in jihad bihaini wayron. Subhanallah. Karena law sin Allah Ta'ala apatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apabila mga sila yaon law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kakarad nila induha in kitab, kakarad nila kaiban ng kitab, sa kaiban ng kitab bibugit nila kiyugdan katan samwa uno initarad sin tao katan uno bibugit na in kitab jihad, di na maglagi ha jihad. Sulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam di na makaangan-angan, di na sumagbot sin jihad, mabuka na. Ini bang siya abutan sin kamatay, way siya nakapagniat halom sin pangatayan niya may tatan jahiliya. Di ada siya niyatay amuin jahil siya. Mabuka sila, mabuka kau gakutan sin parinta, mabuka kau halahublog sin sasakatan sin satro. Amin hindi kasusahan sin Muslim. Yaon, ang kasusahan sin Muslim yaw magsalawat, magdua, kaundulang, kaun na kaumat tudulang. Diya kau maguluhala o masjid, diya kau magkanat o masjid, ito ko pagdulang habay. Masusain tao, wayroon nakawakan mo. Kan alam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam sin Quran, aturon nila kaulong sin Allah, sabot niya surat Muhammad, bang masabot kanila in ayat, sin surah, sin Allah, masabot kanila, in qital, in pagbuno, subhanallah, yang guruna ilayka, nadar al-maghshi, aturon nila kau, longsin Allah Ta'ala ya Muhammad, aturon nila kau sin pangatod puno nang lulunok. Mabuka na, mabuka mapatay. Makawa lang min bukas-bukas, mabuka na mapatay. Wala siya hindi na mapatay. Sa ayaw na kau sumulang, ayaw na kau humukom pardo kifaya, humukom pa kau pardo kifaya, ayaw na kau humukom. Magkarida magjihad, ayaw na kau humukom. Pagkayan talong mo, mayroon maslah talong mo, humukom pa kau pardo kifaya.
Subhanallah, makal mo humukum ko fardu kifaya. Di mo mahukum lang mo fardu kifaya. Sabab yari kau piyagmanjaan sin satto. Yari nga kasudin satto palang sin kauman mo. Satro simod palang sin kauman mo. Di mo ipagmasusa. Mababa. Baita, kitab Fiqhus Sunnah. Tiyagnaan niya sin pangasubo, mata yata'ayyanu jihad. Page 31. Sabuton tabihaon. Pagka di na magkasabot sin kaiba ng kakuruhan, sabuton tabihaon. Mata yata'ayyanu jihad. Mata takunu jihad fardu ain. Kung nulong niya in jihad mafardu ain. Tayyib. Fardu ain. Mataod dugalan kako. Mataod dugalan kako. Wallahi al-azim, mataod dugalan kako bang kuhukumun in jihad fardu ain. Dugalan na dugalan in jihad fardu ain. Dugalan na dugalan in jihad para kako fardu ain. Maita inari kitab magbanu-banu sadya na kita hasa nasabot sin Imam Syafi'i ha kitab niya Hasatul Buzairani. Magbanu-banu sadya insattu sumud pa kauman sin Muslim subay nila bakun insatru yaun dahon nila mag-atuwang yaun inagay sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta atungod sin pangasuwi ato jawab ni Resab ato jawab ni Resab sinto jawab apabila magbak indua tumpukan sin satru iwan sin tumpukan sin Muslim ang pakaw nakahadir doon kanila subay kau tudi makoy pagkain kita pakain na ba ako ni magbakoy pakain na ba ako ini yan hindi kasusahan si Muslim ila na piyagbuno intay mangod nila Muslim o ayoon nagmasusay Muslim gaman ila rito ha Iraq ha Palestine ha Burma piyagpatay in mga Muslim si Satro dito ha Palestine piyagsumbay piyag-usibaan ng kababaihan bukon bayan ha ay ha mga Muslim humukum pa sila sindihad tulong niya tardo kitaya ayaw na ka humukum hundong masadya kaw sa dua akaw bangman sila tabangon da sin Allah bangman tabangon da sila sin Allah ayaw na ka humukum ayaw na ka maghukum-hukum sin pikilan-pikilan mo di makajari hukumon mo magtuloy marian mga umat Islam suway kasusahan si Muslim in parakaya ini tinari sin Allah subhanahu wa ta'ala idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar tinari sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila ikapaglanggal nyo in satro ipagbat nyo in satro salta in maksud nila mamuhinga kanyo piatan fasbuto pauhutan niyo impanindog niyo atubang kamo bukon dumakan kau bukon makoy kau bukon yatun dagbos sin Muslim inari sinallahu subhanahu wa ta'ala fala tuwalluhumul adbar ayaw kamu makoy ayaw kamu mig bang yan na in atubang niyo mag-atubang kamo yan si Satro bang kau mag-atubang na yan si Satro tumtuma Inyan, dakula na yan para kala idihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala mapatay kau rin ang mga patay syahid mapatay kau patay syahid ayaw bihad tin Muslim jawab na isab sin ikarwa jawab yan na page 31 mujallad thalith Fiqhus Sunnah Said Sabir jawab niya na isang dua jawab in ari niya apabila in Muslim yan hina na sila siyod na in kauman nila yan usibaan na in kawaihan nila
patay na in kataan halaw yaon sin kauman sin Muslim nagmanja ng satro doon. Kaya wajiban na in mga Muslim tumulahad umatuwang hasatro. Yan in sabab may tanah paglain. Ini kato jawab niya. Ikato jawab niya. Amin pangasubo niya mataya ta'ayyanu jihad ko no mafardu ain in jihad. Ko no mafardu ain in jihad. Bang aun hambuok nakura mukallaf natudlo niya kau ini kaulong niya subay kaulong niya makadkamo. Wajib hatao natudlo ito. Fardu ain hatao natudlo ito subay siya makad. Way siya makad. In pangasubo ariyaon. In pangasubo aun ba nakura mapatot agaran. Aun ba nakura mapatot agaran diaon. Di ako makayan di ako makayan aun sa Allahu a'lam jawab ko. Mariyadto may ta na hinang fardu ain. Sa ayaw na kau makangan-an. Ayaw na kau umangkan in parkala sin jihad hinangon mo lang fardu kifaya. Ayaw. Dungog na sadya kau. Bang kaurik makagaus manisara. Bang kaurik makagaus dumihil pangadjian. Tiapok muna inkap dengan sin Allah. Karab nyo na kawasatro. Tiapok muna inkap dengan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labay-labayan mo sadya suratul Anfal. Di mo na tafsiran na halik kau tuan dakula para kala. Pangasubo kay mo sin Allah ta'ala. Wala mo piyasampain ilmu sin Allah. Wala mo tafsiran in kalam sin Allah. Ariat turagbus niya tantuin manusia makaulong siya adlawaka. فافتحوا للأفك بابا وساروا سر الأسود واملأوا القلب سناء واملأوا الروض ورود لك يا رب ولا